Senhor Celestino Kono Husi Aldeia Tumin, suku Bobometo, posto administrativa o asilo. Senhor Celestino Kono mos la satisfaz o governo autoridade Raiwan nebe selo osan fericatuas ka idosos tardeliu. Au kana Celestino Kono, au Kotumin. Suku? Au meu, suku Bobometo, distrito, Aldeia Tumin, distrito asilo. 2024 na tuin perketua memang hai situasi target na tuin funanteu mitai perketua masih target fin ako funanteu na te funanha mes lei situasi na le combine kai mes funes sa fin una fin na tuin hai nemi mitai new fumbo semnu mesi fun mes na mitai i hai có cái lưới tem pa on lại lưới tem new hai mi on lại au Celestino Kono hai lưới tem target jutes lola bofan nampak mes target fin new fun mes na hai mitai fun mes na mitai new hai kekurangan new hai sos ni hai na taminu kan tefa. Senhor Celestino Kono mos satu kata. Governo aktual agora halakon subsidi $200 no osang bajar sanfonia. Senhor Celestino mos preocupa sa sanfolin sa makas liliu ba folin fos. Senhor Celestino Kono mos hateten kata. Folin fos agora sa ibar $18.50. Depois supermi kaisa iramos agora sa ibar $12.50. Plan ahulu ni oleh takam subsidi ni oleh jutanu SPKmu ai ni bolsu family sekanmu ni oleh subsidi sekanmu ni is ai main li ai fenek minomeno kalau nesi pun mesli nes karbes lolal bosafan supermi lol bosamnu Nio hain bait le lol bosa fan kantepa jutes lol fan kantep. Senhor Celestino Kono mos husuba governo autoridade Raiwa liu ba presidente autoridade Raiwa atunune bele toma atenção basa sanfolin liu ba folin fos. Nesinup ne nabe governo nabe musamde oleh nesakalve lol bosam nim ka ai lol bosam nu bosam tiu kan bi Jornalista APB 23 Online News Hau Apollo Kevin hato reportagem. Maluk sirat, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APB 23 Online News, hane hambutang notificação, o comentário no fahetutan ba media sosial siraselu.